Ikaze nanone iwacu kuri televiziyo ikorera kuri murandasi FH The Genius. Nitwa Hakizimana Faustin. Uyu munsi reka tuganire ku mugabo wabaye ikirangirire kubera byinshi yagiye avugwaho, harimo iby'ukuri ndetse n'ibinyoma bitewe n'inyungu za bamwe cyangwa abandi. Ni umugabo utajya avugirwamo ndetse anafata imyanzuro benshi bemeza ko ari imyanzuro ikakaye hano kuri uyu mubumbe dutuye. Uyu nta wundi ni Kim Jong-un, perezida wa Korea ya Ruguru, igihugu giherereye ku mugabane wa Aziya. Uretse kuba atajya apfa gukangwa n'igitutu cy'ibihugu by'ibihangange nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, niwe mu perezida utajya asiba kumurika ibitwaro bikomeye bya kirimbuzi, ibintu ubundi yagiye abuzwa cyane n'ibihugu bya rutura ndetse n'umuryango w'abibumbye ONU, ariko akavunira ibiti mu matwi. Ntabwo tuganira ku buhangange bwe n'ibindi byagiye bimuvugwaho, ahubwo turagaruka ku buzima bwe, udushya twagiye tumuranga, ubuzima buhenze cyane yiberamo benshi batazi, ndetse n'ibinyoma simusiga bimuvugwaho. Karibu nanone. Kim Jong-un, ibinyamakuru byinshi byemeza ko yavutse tariki ya 8 Mutarama 1984, ubu akaba afite imyaka 37 y'amavuko. Ku bijyanye na horoscope, afite ikimenyetso cya Capricorn. Kim Jong-un yavukiye mu mujyi wa Pyongyang, umurwa mukuru wa Korea ya Ruguru, ndetse ubu niwe mukuru w'iki gihugu. Se umubyara yitwa Kim Jong-il, nawe yabaye perezida w'iki gihugu. Tariki y'amavuko ya Kim Jong-un ntiyagiye ivugwaho rumwe cyane ko ababyeyi be batashatse ko ubuzima bw'umwana wabo bujya hanze. Hari abavuga ko uyu mutegetsi yavutse mu mwaka w'1983, abandi bakemeza ko yaba yaravutse mu mwaka w'1982. Mu bwana bwe, Kim Jong-un yakunze kuba mu rugo iwabo arinzwe bikomeye cyane, aho abereye mukuru. Umuryango we wakoreshaga ibyangombwa by'ibihimbano byamufashaga gukora ingendo hirya no hino ku isi, nka Tokyo mu gihugu cy'Ubuyapani ndetse no mu Busuwisi, aho yize imibare n'ubugeni. Yewe yanabaye umukinnyi rurangiranwa w'umukino wa basket. Aho icyo utaruzi nuko yakundaga by'indengakamere shampiyona ya basket y'Abanyamerika izwi nka NBA. Kim Jong-un yagarutse mu gihugu cye cy'amavuko mu mwaka w'2000, atangira imyitozo ya gisirikare yo ku rwego rwa ofisiye. Se umubyara yakomeje kumushishikariza gukurikirana iyi myitozo ya gisirikare kuko yari atangiye kugaragaza imbaraga nkeya, yibwira ko umuhungu wari uzamusimbura ku butegetsi. Mu mwaka wa 2008, se wa Kim Jong-un, Kim Jong-il, yatangaje ku mugaragaro ko naramuka avuye ku butegetsi azasimburwa n'umuhungu we. Tariki ya 17 Ukuboza mu mwaka w'2011 nibwo Kim Jong-un yafashe ubutegetsi ku mugaragaro asimbuye se Kim Jong-il. Akigera ku butegetsi yashyize imbaraga mu gukora ibitwaro bya kirimbuzi, atitaye ku gitutu cy'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Nyuma y'igihe kinini atagaragara mu ruhame, tariki ya 1 Gicurasi mu mwaka w'2020, Kim Jong-un yagaragaye ataha ku mugaragaro uruganda rukora ibitwaro bya kirimbuzi rwa Sancheon. Uyu mugabo si kenshi amakuru arebana n'ubuzima bwe bwite yagiye ajya hanze nk'uko tubikesha ikinyamakuru Business Insider. Akenshi amakuru arebana n'ubuzima bwe yagiye agirwa ubwiru buhambaye, ariko FH The Genius yagerageje gushakisha amwe mu makuru y'ubuzima bwe bwite. Nk'uko byavuzwe haruguru, se umubyara yitwa Kim Jong-il, nyina yitwa Ko Yang-hee. Abavandimwe be ni Kim Jong-nam, Kim Jong-chul, Kim Sul-song na Kim Yo-jong. Mu mwaka wa 2012 yashakanye na Ri Sol-ju, babyarana umwana witwa Kim Ju-ai n'abandi babiri batazwi neza. Nyina umubyara yavukiye mu gihugu cy'Ubuyapani mu mujyi wa Osaka mu mwaka w'1953. Tariki ya 12 kwezi kwa gatanu mu mwaka w'1991 nibwo Kim Jong-un yinjiye mu gihugu cy'Ubuyapani akoresheje pasiporo yo mu gihugu cya Brazil iriho amazina yari yiyise ya Joseph Park. Hagati y'umwaka w'1996 n'1998 Kim Jong-un yagiye kwiga ku mugabane w'Uburayi mu gihugu cy'Ubusuwisi, aho yagiye yitwa Park-un. Yigaga imibare n'ubugeni nk'uko twabibonye haruguru, ndetse anagira ubwenge cyane kuko atigeze ajya hejuru y'umwanya wa 5 mu ishuri. Murabyibuka ko twabwiye ko yanakinnye umukino wa basket kakahava, aho yanakundaga cyane abakinnyi nka Michael Jordan na Kobe Bryant. Aba twese turabibuka cyane, ni ibirangiriye muri NBA. Ku rundi ruhande yanakundaga kureba filime njyarugamba, aho yakundaga imikinire y'umukinnyi rurangiranwa Jean-Claude Van Damme ndetse n'umushinwa Jackie Chan. Ibi byose yabikoraga igihe ari mu Busuwisi, aho yabaga mu buzima buhenze, atuye mu nyubako ihenze. Icyo gihe yahoranaga n'amahabara abiri ndetse n'umushoferi wo kumutwara aho ashaka gutemberera hose. Yaje gusubira mu gihugu cye cy'amavuko kitaraganya, atanabonye diplome, hanyuma atangira gukurikirana amasomo ya gisirikare. Nanone nyina umubyara yari yarize umuziki muri kaminuza ya Pyongyang, yaje gupfa azize kanseri mu mwaka wa 2004. Uyu mubyeyi yari yarise umwana we Kim Jong-un umwami w'inyenyeri ya mu gitondo, Roi de l'Étoile du Matin. Umugore wa Kim Jong-un witwa Ri Sol-ju batangiye gukundana mu mwaka wa 2008, hanyuma babana mu mwaka wa 2010. Uyu mugore yize muri kaminuza yitiriwe Kim Il-sung iherereye mu mujyi wa Pyongyang. Uyu Kim Il-sung witiriwe iyi kaminuza ni sekuru wa Kim Jong-un, perezida wa Korea ya Ruguru, turiho kuganiraho uyu munsi. Abenshi mukunze kubona amafoto y'imyambarire idasanzwe ndetse n'inyogosho ya Kim Jong-un mukabyibazaho.
nibyo mufite ukuri. Iyi nyogosho ni imyambarire ndetse n'ingendo by'uyu mutegetsi bimeze neza cyangwa bisa neza nk'uko Kim Il Sung, sekuru wa Kim Jong Un, nawe yari ameze. Ndetse ibitangazamakuru byo muri Korea y'Epfo bivuga ko hagati y'umwaka wa 2007 na 2010 uyu mutegetsi yibagishije inshuro zigera kuri 6 kugira ngo akunda se neza na sekuru Kim Il Sung. Kim Jong Un afite impano nyinshi abantu badakeka. Kim Jong Un yuriye umusozi muremure muri iki gihugu n'amaguru, umusozi ureshya na metero 2744. Bitekerezeho nawe. Kim Jong Un yabashije gutwara indege bwa mbere nta hantu yabyize, nta n'umwe ubashije kumwerekera. Iyi ndege ni Antonov AN-148 n'izindi mpano nyinshi uyu mutegetsi afite. Nubwo Korea ya Ruguru byagiye bivugwa kenshi ko abaturage bayo bibasiwe n'inzara, ariko bikagirwa ibanga cyane ko bitemerewe kugira amakuru asohoka muri iki gihugu ngo ajye hanze, ndetse akenshi iyi nzara bikavugwa ko iterwa n'uko uyu mutegetsi w'iki gihugu bivugwa ko atajya akunda kuvugirwamo, yafashe ubukungu n'imbaraga zose akabishyira mu kubaka igisirikare gikomeye no gukora ibitwaro bya kirimbuzi. Ntibinabuze uyu mutegetsi kwibera mu buzima buhenze cyane no kuryoshya byabuze urugero, nk'uko ibinyamakuru nka Business Insider na Echo.com bitangaza ko kuva uyu mutegetsi yafata ubuyobozi bw'iki gihugu amaze gukoresha miliyari enye z'amadolari mu kwishimisha no kugura ibintu by'agaciro gahambaye. Uyu mutegetsi atunze imodoka 3 z'agaciro gahambaye zirimo limousine igezweho, Mercedes Benz na Rolls Royce. Iyi ya nyuma niyo ari gukunda kugendamo muri iyi minsi. Nubwo yafatiwe ibihano ku bijyanye n'ubucuruzi ku rwego mpuzamahanga, ntibibuze uyu muperezida ukiri mutoya mu myaka kuryoshya nk'ubureba. Muri miliyari enye z'amadolari amaze gukoresha abaho mu buzima buhenze, icya kabiri cyayo yayakoresheje mu gutunganya amasare ya za sinema agera ku 1000 yubatse mu mujyi wa Pyongyang. Ashyiramo za mudasobwa na televiziyo zihenze cyane. Miliyoni 147 z'idolari yazikoresheje mu binyobwa akunda cyane birimo konyage na whisky. Kim Jong Un amaze gukoresha miliyoni 100 z'amadolari mu kugura imibavu ihenze n'amasaha yambara ku kuboko n'ibikoresho bya muzika bitandukanye. Amatapi yo mu biro bye, mu nzu iwe, ibyo kurya, imyambarire byose bifite agaciro kari hejuru cyane ugereranyije n'ubuzima abanyagihugu babayemo. Uramutse uvuze ko iki gihugu ari cy'umuryango, ntiwabwiye kure y'ukuri cyane, kuko nka Kim Il Sung yayoboye iki gihugu asimburwa n'umuhungu we Kim Jong Il, uyu nawe waje gusimburwa n'umuhungu we Kim Jong Un. Ni ukuvuga ko Kim Jong Un ari umwuzukuru wa Kim Il Sung. Ibi ni bimwe mu byo twaganiriyeho ku bijyanye n'uyu mutegetsi wa Korea ya Ruguru, tugendeye ku by'umukunzi wa FH The Genius yatubajije. Nshimiye namwe mwese mudukurikirana, n'abandi mukande subscribe, bityo mube muduteye inkunga. Mujye muri commentaire muduhe ibitekerezo, munatubwire n'ibindi mwifuza ko twazabaganiriraho ubutaha. Mugira amahoro. Nitwa Kizimana Faustin, in FH The Genius.